Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng. Pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Dumela Prof le ka Kapa le bolaya le molepareneile go tswa mphatlhele ke nna o mongwe wa motheeletši wa lenaneo la lena wa pitšeng tše kgolo. Pitšeng tše kgolo lenaneo le nka le rata 10 out of 10. Since ke thoma go le theeletša ke ile ka ithuta dilo tše dintšhi mo go lona. Ka ithuta le gore ge re le batho re kopana le mathata a go fapana, ene ke rata le gore ntate Prof Moremi wa ba thuša batho ba batlang ka di-challenge tša go fapafapana. Ke re o ka re ka tšwela pele ka mmereko o dirang, o ka re badimo ba geno le modimo ba ka go fa maatla ka lebaka la gore always o phela o thuša. Ge re le batho re rwele boima mo maphelong a rena le ka malapeng a re tšwang ka re ona, mara o phela o thuša batho and you are there to listen without go ba judge, ene le a ba thuša a le ba felele pelo. O ya le ka nna le experience ya radio station ya lena le the way le handlelang ditaba ka gona in terms of go ba professional ke le fa 10 out of 10, le in terms of gore lenaneo la lena le tsamaiša jwang tshedimošo le go thuša batho le lona ke le fa 10 of 10. You are the best team ene tšwelang pele le go thuša batho le ba fa thušo ka lebaka la gore batho ba bantši ba thušega ene a go thušege ba e lego gore ba tla mo fela. Le rena ba re theeleditšeng o kgona go kgothatsa go tšwa go mathateng a batho ba bangwe gore aowa le nna ka tšatši le lengwe ke tlo kry-a thušo. Tšwela pele Prof Moremi, o se ka ba fela maatla. Nako e nngwe you may receive the negative feedbacks but never give up. O phela o thuša bana ba modimo, you are there o tlatla go thuša lefase. Batho ba bantši nna ke le tseba mo radiong especially mo Facebook, like mathata batho ba bantši ba batlang ka ona mo radiong le kgona go ba thuša ene la re fa le feedback. Tšwelang pele ka mmereko mo botse o le o dirang Prof. Badimo ka re ba ka go okeletša, ba okeletša le family ya hao, ba okeletša le go dilong tša hao. Thank you. Thobela ntate Moremi ka Kapa. Nna since ke theeletša pitšeng tše kgolo ke lemogile gore motho ka ntle le family a se selo, motho go phela na nnoši a se selo, motho go phela ka la modimo le gona a se selo. Mara ga ke re tumelo re na le ditumelo tše different, mara ka go phela ka amen gona ka nnete shem a se bophelo gobane modimo a ka se go fe se se leng gona ka lapeng. Modimo tlo go ntšha ka re ga mathata mara ka se ntšhe se se leng ka lapeng se se hlolang mathata. Nna ke re ke kgopela gore le tšweleng pele ka mošomo wa lena o mo botse kudu ntate Moremi ka go thuša batho ba e leng gore rena re le mathata a ditokološi, phofolo, dilo tše di tlang ka ga di tšang ditaba tša rena tše di raralang ditaba di re theeletša tlabe sa le gore o reka raka gomme a o e reke. Nna ke ithutile le go kwešiša gore motho ke le ema, motho ke go ema a emele bophelo ba gage, motho ke go feisa mathata a gage, motho ke go tsaya maikarabelo. Ke fenya ke re yalo ntate Moremi le ka Kapa. Ke a dumedisa Dr. Moremi. Nna ke Radile Heni Mathebe Mondwane. Nna e re ke thome ka wena.
nna ne ke le motho e le gore lenaneo ntho e mutse ke utlwelela fela ge ke le ko gae ko Ntwane ka gore most ya rena ke re mo Gauteng re mo bekeng tse di fapafapaneng mo South Africa. So ne ke utlwelela fela ke le gae. I was not aware gore go na le ntho e na le audio mo re ka go utlwelela ko teng re le ko kgole le ko gae. So he ke le gae one day during the week ka utlwa ka re marish batho ba bolela dilo tsa nnete, and then ka rata gore pila nna ke motho e le gore mo culture ke a dumela. I believe gore believe in our ancestors gore they exist le gore tshwanetse gore at least re ba direle dilo tse tshwanetse gore re ba direle yaka ma-Africa. But then ne ke na le problem e le gore most ya dilo tse ne ke di utlwa recently ka batho ba bang ba dingaka tsa borena ne dilo tse di nkgatlhang, and then di thomompha menagano e meng e seng e pila gore mara kganteng wa o kare this traditional healers ya rena o kare ya senyega e senya ke batho ba bang mola e le gore pila aim ya yona go fodisa batho kore ne ke loser hope mo dilong tse di tshwana anke ke ya ko I never even ke eme mo pela ngaka, but then ke a itse gore ne ba thusha mara ne ke loser hope. But then since ke thomo utlwelela lenaneo le ke a bona gore I was impressed ka mokgwa ko go utlwang go bolela ka teng. And another thing ke ratang ka teng, you sound even educated gore ka utlwa gore no mara ka education ya thusha batho ba bantši se ke ba fele ba no gore ne motho maybe ke ngaka e tlogela go bohlokwa gore o tswetse thuto pele ka gore thuto ya go hlarolla le go bolela le batho kore go bula gore o be open kgone o hlalosetsa batho dilo ka lenaneo wa e bona. So go bolela nnete I'm impressed ka wena ke a bona gore ke bona nnete, and then ke rata ka mokgwa analyze dilo ka teng le ka mokgwa o thuša batho ka teng. Ne ke dumang ka re modimo a ka le badimo ba ka re thuša ka moka o ka re mangaka ka moka a ka tshwana le wena monna eso man le re thuše re berekeng re thušaneng la bona. Really I'm impressed mo e le gore a ke a le mphete lenaneo le these days ke phele ke le utlweletse gona mo Gauteng e ke tla ka mosaete ya ka Kapa mothola I wish taba tsa the guy is very reasonable, and then wa ga man gore reasoning capacity la ga ka rata go bolela nnete. Yeah man ke keep it up guys, tshwara bjago, you are doing the great thing for our community. Thank you. Hi Profo, ke re jena molomo mo Erasmus Tlofu nna sale wena Profo le ka Kapa sale ke experience manane go a lena wena le kapi mo radiong ke theeletša a nthutile dilo tše dintši, a nthutile motho go bosane tša be le botho, a nthutile ka ga maele a mantši kudu maele a go sekwane ka moga ya go kgothatsa malapa, maele a go boelantšha malapa, manyalo a thubegileng a bošelantšha batho ba thubelegileng ke manyalo, batho bao ba lwalang Profo, batho ba sokolang, ditaelo tša gago le tšona tšeo ba fa tšona maele a gago ga mmogo le maele a ka Kapa a dikgothatso, maele a go boelantšha batho, maele a go dia tše dingwe. Jwale le buile gape ka lemanoga le lengwe la go nyakiša batho manyalo bao ba nyakang manyalo le go ba kgothatsa gore ba kry-e manyalo. Le yona ntho ke experience tše kudu kore le ile la tliša tlhatlhollo e kgolo mo matlhong a ka. Ke fatlholile ke dilo tše dintši kudu ke ithutile ka tsona Profo ge nka di bala letšatši le ka tlhabala ba la subela ngwaga wa thoma ba wa fela. Tše dintši tše ke ithutileng tšona wa tseba kore a ke tsebo le nka reng. Ke a go leboga wena le ka Kapa tšeo le di diang mo radiong, ga golo ke leboga ka Kapa motho mongwe ga ile a o dia gore o tle mo Profo le Kapi mowe kore taba tša lena ebile tše dintši nna ile da nkgothatsa too much, taba tša dintwa ka mo magaeng, taba tša go tlhakana le maloi le malwetši,
gore ke dilo tse dintšhi ke di-experience-itse ke ithutile ke rutegile dilo tša go bušeletšana wa tseba go na le nto nngwe e ileng ka ithuta yona le yona nto ba reng ke letswa wa tswa ile ka ithuta ka letswa gore ke nto e sa lokang o se ka ralokela godimo ga letswa ntate profo ka moo o boledišane le kapi ke leboga le MCRS mo tsegile ya letliša mo profo nna ke sa le theletša ke le ka mo Erasmus Tufu ke go theletša le o ile ko mokopane le ko diradiong tše dintši ge o ile ka tšatši la gago la maneno a gago ke tlhwa tsebe ke bula tsebe ke a lebelela dipoledišano tša gago le batho ba bangwe mowe ke kwa maele a lena gore a reng ke a bona dipoleke tše dintši e le gona o tsena ko gona a setho ba o tlhaloganye mara ba tla o tlhaloganya ba tla bona gore o tswa kae o ya kae o ruta batho kang thuto ya gago ke e kgolo kudu e feta le wena ka mokgwa o leng ka one ya go feta thuto ya gago ke e kgolo kudu nna o nthutile ene e mphile o mphile maele a gore ke phele jwang le baakhelwane o phele ka botlhale le batho ba bangwe o lebelele ba e leng ba o sepela ka mofase a maoto ba re go kitima go phala ko go nanya wa tseba le ge le boalantšha malapa le boalantšhitše malapa a mantši kudu ke gopola lapa lela lao le boelantšha la ntate wa go dula ka mogare ga shopo a tlogetše lapa la gage a tsamaile gore ke yona thuto ama mo ile nna ntia gore ke re ke eme ka maoto ka mogare ga ka mora gore ke le theleditše ke re this program ke program of the year is the program of the year ke program ya ngwaga e sa le re e thoma go ekwa jwale o tla ka tše dingwe ke dintšhi kudu e le se se nkgatlhang gore jwale o tsamaya dipoleke ka moka le diradio ka moka ge re bolela ka prof jwale motho o mongwe le mongwe a tseba re profo ke mang batho ba bantši ba tseba re kapi ke mang nna ke a le leboga ke re jana molomo ka mogola Erasmus Tufu ka mo ke re ditebogo jaaka ke di lebiša mo lena nna ga go sa nento e nka tswang ka go kgopela thuso ko bathong ba bangwe thuso ke ikera ke dutse ke le mo godimo ampete ke itswere dinoka ke nke mo stilong ke theeleditše ke robetse ke kaname mo mpeteng ke kry-a thuso prof ga ke itlhoke gore nka tswa ka tlho ke kitima ke ebela le mekgotha bošego le mosegare ko o nyakana le dithuso ke di kry-ile le maele ke di kry-ile ke a leboga pele ya pele go lela godimo prof tlo tša baroka ke a leboga ka mo Erasmus Tufu ka mo ke re jana gore tanko Thobela re tsaya tse ko di-number tse ko di-Facebook mo go bolelang page ya Tate Morena bolelang ka rating ya pitsa tse kgolo nna ke le Samora ke re pitsa tse kgolo re ipha nako ya tsona ra di utlwelela e fela go na le mo re sa feteng pila ore ke sa feteng pila ke ba le bothata ge e leng gore batho e go tlile molli for example tla ke le example ka molli o a tlileng o a beileng le seabe mo polaong ya motswadi wa gage ke beile concern the time le moraka ka studio because of go raka motho gore le go kgopela motho gore e ya mola reception o tla go hwetša ke kwele ka mokgwa mantswe a la tsuleng gore e tswa ka mo re tla go hwetša kwa receptioneng so e beile hash ene ga ya ratega so go na le mo gongwe gape mo e leng gore motho le mo gatelela ge le re motho le nkgatlhang ka nako gore le botsa motho gore a le botse nnete ko mathomo yes wa le tshwanetse gore a le botse nnete ga a thoma but go na le samoe somehow mo e le gore le kgonara motho ene ke radio ya setšhaba ya community motho a kwa kusha gore o koletse ke dimilione tsa batho so bjanong ge motho a le mmotsisa question a tla ka answera ena e tsebang le re ga se yona it means gore re lena le tseba answera e le nyakang so bjanong le nampe le thusa motho rena re le batheji re kwa o ka re motho ola o tšhaba ka nnete gomme a sa tšhabe ka nnete a le araba go ana ka mokgwa a tsebang a ka fetsa a le rile for example ka fetsa le go botsisa motho gore o bolaile mmagonang a ka fetsa a re ga a re aowa le re gore botsa maaka ena a ka fetsa a re gomme le gore a go bjago so nna mantswe a ka nene o ba ona o but up to so far you are sure ke kgatlhang ka mokgwa le thušang batho ka teng le mo e leng goreng e nkgatlhang thata lena 100% ka lena ke gore ge le re motho le tlo mo thuša la tsamaya le mo thuša ebile le fa le feedback ya gore re thusitse motho bjang eo 100% ke ema le lena le yankgatlha up to so far keep it up but tryang go socialize le batho ba gore batho ba tshwareng go tswana ba treateng go tswana o mo iske ya bata ba gore le bogana ka nnete la ba hash mo go yena thušang batho go tshwana
and also re fe feedback ya gore le thusitse ngwana ola ba ba mo ka re ke draw two le ra sankela re fe feedback ya bona but Thobela ka pitšeng tše kgolo le bolela le Jimmy Camphela ke le ka mo Pretoria ha ke tswa ke le mapena ga mabusela Mokopane. Ntate Moremi le malome ka kapa ka pitšeng tše kgolo di agametse pitšeng tše kgolo di šušitše metse e mentši ke ithutile dilo tše dintši ka mo pitšeng tše kgolo ke ithutile go tseba gore ha o le motho o tshwanetse o phele o tlhokometse bophelo ba gago especially ka o phetha ditaelo o tshwanetse o phele o phetha ditaelo o tsebe gore dilo ka montle ke tše dintši ke experience tše ditokološi mathata a leng mo pitšeng tše kgolo ke a mantši and a boima re thutile tše dintši la lena le thusitše batho ba bantši nna ke a thaba ke tshetse pitšeng tše kgolo ebile ga ke dire phoso ke se ka tsheletša pitšeng tše kgolo gore Ntate Moremi ke o fologa le ga gago ke atla ke a o tseba ke a fitlha ke phetha dilo tša ga lena ka Ntate Moremi pholo nna ke bona ka mogara motse wa ka ke bone pholo ke bone lesedi le gae ga motswadi ya ka Mokopane ke bone lesedi ra thušega ka mananeo wa lena ke a leboga o bolela gantši e tla bona kry ke dire voice record e telele ke a leboga kgotsong to tša baroka o wa bolelang ke Papola ka Mothembisa ke rata go leboa lenaneo la lena la pitšeng tše kgolo tharollo ya mathata go tloga mola ke sa leng ke thoma o itheletša re kgona go khumana maele re kgona o khumana tše di botse ebile re leboga ge le kgona go rarolla mathata a bana ba borena ka boikokobetšo pelo e telele le kgotlelelo setšhabeng ke re le seke la fela moya o feleng o e ba jwalo lefaseng ka bophara modimo a be le lena a le okeletše a lefe maatla tlou tša baroka ke a leboga Thobela Tate Moremi le Tate Kakapa ke mofia wa tswang ka motseng wa Pitiskrel A Hamasehla o mong wa baburedi ba e leng gore ba lebelela show ya pitšeng tše kgolo tharollo ya mathata and what I've learned ka this show ke gore e tloga e thusa ebile e tloga e fatlholla rena bafia and e seng rena bafia fiela but e tloga e thusa and kore e re bontsha gore mathata ha le hona ka lapeng a tshwanetse gore a rarollwe ka leboga then dipoelo ya ba tša gore
re no re ge re fihla ra bebe gore o le ena wa kena ra dula fase ge re dula fase a opela ka mokgwa opelang ka mebino ya gage a re mo gore na re ngwanyana ka dikhia di kae ka ra ke tsebe selo ka dikhia tse ke di tseba nna ke khile mo monyako ya bele gore ke tša tšubete ya ka itata ke a robala. motho wo a beng a botsiša mokgalabe wa gago gore o sentše diphatse tša mokgekolo di kae ke mang? Ke ngaka. Mara mafelong a fetša a montšha a re ga o tsebe selo. Badimo ba re ko go ntšhe a o tsebe selo. And then a sanka la ya go checka gore ba le ba reng ba molao ne yeo re ikwile. So and then mama go ka gore o ba le so wa ile be le sa berekeletswa la gore le tle le sware motho wa bolaileng o mmago wa tšereng diphatsi tše a wa nna ka ga ba ile ba re ke nna ntate Moremi ke ba re ka re ke kgopela gore le iteng letswa ke ba boditse ka mokgo ka re ke nna le mogatšaka ke kgopela gore le iteng letswa ge bore ke nna ka nnete le se ke bela bitsa ka maina rena le iteng letswa le re nyakišeng re mo mahlokong. Ke nepotsišo ya gore why o sa boela gae after o fetša go kwiša re bophelo bo ba boima kudu le go namelela go feta tekano ko rumong ko wena o beng o dula gona go fihlela ebile sebakeng sa gore o kgethe go ya gae wa kgetha go tšwela pele ka leeto. Ga ke nagane gore go na le ngwana wa ka reng a teketlile ka gae a dutše gabotse a no tsogano ya go dula rumong. Ga ke nagane gore go ne le ngwana wo a ka reng ga a palela ke tša rumong sebakeng sa gore a boele ga yena a go nyaka stene le boyfriend e leng gore ga ya monyala ga ya montšhetša selo. Ge boyfriend go pala ga a swantše a boele gae a tšwela pele ka leeto go diregileng kgaetšedi yaka re bee mokganyong gore ntwe e dirang gore ge o thatafalelwa ke bophelo ge o swanetše o boele gae wena o tšwele pele ka leeto o se ka boela gae ke ngwana gešo? a lentshwere magabe ke sa rate gore nka bolela ka taba tša gae mara o swanetše ngwanešo o bolela ka lampotsiša okay go tsweng ga gešo like pe re no dula re ilwa like re no dula ke mothonyana go fela pelo wa no re ke bone gore ai ke no tswa ka tsamaya so like ke na le ausi be re rata gore re no lwa like yang a theka. Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše ya kgabakgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Dumela Prof le ka Kapa le bolaya le molepareneile go tswa ga mphatlhele ke nna o mongwe wa motheeletši wa lenaneo la lena wa pitšeng tše kgolo. Pitšeng tše kgolo lenaneo le nka le reita 10 out of 10. Since ke thoma go le theeletša ke ile ka ithuta dilo tše dintšhi mo go lona ka ithuta le gore ge re le batho re kopana le mathata a go fapana ene ke rata le gore ntate Prof Moremi wa ba thuša batho ba batlang ka di-challenge tša go fapafapana. Ke re o ka re ka tšwela pele ka mmereko o dirang o ka re badimo ba geno le modimo ba ka go fa maatla ka lebaka la gore always o phela o thuša. Ge re le batho re rwele boima mo maphelong a rena le ka malapeng a re tšwang ka re ona mara o phela o thuša batho and you are there to listen without go ba judge ene le a ba thuša a le ba felele pelo o ya le ka nna le experience ya radio station ya lena le the way le handlelang ditaba ka gona in terms of go ba professional ke le fa 10 out of 10 le in terms of gore lenaneo la lena le tsamaiša jwang tshedimošo le go thuša batho le lona ke lefa 10 of 10. You are the best team ene tšwelang pele le go thuša batho le ba fa thušo ka lebaka la gore batho ba bantši ba thušega ene a go thušege ba e lego gore ba tla mo fela
le rena ba re theeleditšeng o kgona go kgothatsa go tšwa go mathateng a batho ba bangwe gore aowa le nna ka tšatši le lengwe ke tlo kry-a thušo. Tšwela pele Prof Moremi, o se ka ba ba fela maatla. Nako e nngwe you may receive the negative feedbacks but never give up. O phele o thuša bana ba Modimo, you are there, o tlatla go thuša lefase. Batho ba bantši nna ke le tseba mo radiong, especially mo Facebook, like mathata batho ba bantši ba batlang ka ona mo radiong le kgona go ba thuša and la re fa le feedback. Tšwelang pele ka mmereko mo botse o le o dirang Prof. Badimo ka re ba ka go okeletša, ba okeletša le family ya hao, ba go okeletša le go dilong tša hao. Thank you. Thobela ntate Moremi ka Kapa. Nna since ke theeletša pitšeng tše kgolo ke lemogile gore motho ka ntle le family a se selo. Motho go phela na nnoši a se selo. Motho go phela ka la Modimo le gona a se selo. Mara ga ke re tumelo, re na le ditumelo tše different. Mara ka go phela ka amen gona ka nnete shem a se bophelo, gobane Modimo a ka se go fe se se leng gona ka lapeng. Modimo tlo go ntšha ka re ga mathata, mara ka se ntšhe se se leng ka lapeng se se hlolang mathata. Nna ke re ke kgopela gore le tšweleng pele ka mošomo wa lena o mo botse kudu ntate Moremi ka go thuša batho ba e leng gore rena ro le mathata a ditokološi, phofolo, dilo tše di tlang ka ga di tšang ditaba tša rena tše di rarelang ditaba di re theeletša tlabe sa le gore o reka raka gomme a o e reke. Nna ke ithutile le go kwešiša gore motho ke le ema, motho ke go ema a emele bophelo ba gage, motho ke go feisa mathata a gage, motho ke go tšaya maikarabelo. Ke fenya ke re yalo ntate Moremi le Kaka. Ke a dumedisa Dr. Moremi. Nna ke Radile Heni Mathebe Mondwane. Nna e re ke thome ka wena. Nna ne ke le motho e le gore lenaneo ntho e mutse ke utlwelela fela ge ke le ko gae ko Ntwane, ka gore most ya rena ke re mo Gauteng, re mo bekeng tse di fapafapaneng mo South Africa. So ne ke utlwelela fela ke le gae, I was not aware gore go na le ntho e na le audio mo re ka go utlwelela ko teng re le ko kgole le ko gae. So he ke le gae one day during the week ka utlwa ka re marish batho ba bolela dilo tsa nnete, and then ka rata gore pila nna ke motho e le gore mo culture ke a dumela. I believe in our ancestors gore they exist, le gore tshwanetse gore at least re ba direle dilo tse tshwanetse gore re ba direle yaaka ma-Africa. But then ne ke na le problem e le gore most ya dilo tse ne ke di utlwa recently ka batho ba bang ba dingaka tsa borena ne di dilo tse di nkgatlhang, and then di thomompha menagano e meng e seng e pila gore mara kganteng wa o kare this traditional healers ya rena o kare ya senyega, e senya ke batho ba bang mola e le gore pila e me yona go fodisa batho. Kore ne ke loser hope mo dilong tse di tshwana, anke ke ya ko I never even ke eme mo pela ngaka, but then ka itse gore ne ba thusha mara ne ke loser hope. But then since ke thomo utlwela lenaneo le ke a bona gore I was impressed ka mokgwa ko go utlwang go bolela ka teng, and another thing ke ratang ka teng, you sound even educated gore ka utlwa gore no mara ka education ya thusha. Batho ba bantši se ke ba fele ba no gore ne motho maybe ke ngaka e tlogela. Go bohlokwa gore o tswetse thuto pele, ka gore thuto ya go hlarolla le go bolela le batho kore go bula gore o be open, kgone o hlalosetsa batho dilo ka lenaneo wa e bona. So
golela nnete I'm impressed ka wena ke a bona gore ke bona nnete and then ke rata ka mokgwa analyze dilo ka teng le ka mokgwa o thuša batho ka teng ne ke dumang ka re modimo a ka le badimo ba ka re thuša ka moka o ka re mangaka ka moka a ka tshwana le wena monna eso man le re thuše re berekeng re thušaneng la bona really I'm impressed mo e le gore a ke a lemphete lenaneo le these days ke phele ke lotloletse gona mo Gauteng e ke tla ka mosaete ya ka Kapa mothola I wish taba tsa the guy is very reasonable and then wa ga man gore reasoning capacity la gagwe ka e rata go bolela nnete yeah man kere keep it up guys tshwara bjago you are doing the great thing for our community. Thank you. Hi Profo, ke re Diana Molomo mo Erasmus Tlufu. Nna sale wena Profo le ka Kapa. Sale ke experience manane go a lena wena le kapi mo radiong ke theletša a nthutile dilo tše dintši a nthutile motho go bosane tša bele botho a nthutile ka ga maele a mantši kudu maele a go sekwane ka moga ya go kgothatsa malapa maele a go boelantšha malapa manyalo a thubegileng a bošelantšha batho ba thubelegileng ke manyalo batho bao ba lwalang Profo batho ba ba sokolang ditaelo tša gago le tšona tšeo ba fa tšona maele a gago ga mmogo le maele a ka Kapa a dikgothatso maele a go boelantšha batho maele a go dia tše dingwe jwale le buile gape ka lemanoga le lengwe la go nyakiša batho manyalo bao ba nyakang manyalo le go ba kgothatsa gore ba kry-e manyalo le yona nto ke experience tše kudu kore le ile la tliša phatlhollo e kgolo mo matlhong a ka ke fatlholile ke dilo tše dintši kudu ke ithutile ka tsona Profo ge nka di bala letšatši le ka tlhabala ba la subela ngwaga wa thoma ba wa fela ke dintši tše ke ithutileng tšona wa tseba kore a ke tsebo le nka reng ke ya go leboga wena le ka Kapa tšeo le di diang mo radiong ga golo ke leboga ka Kapa motho mongwe ga ile a o dia gore o tle mo Profo le Kapi mowe kore taba tša lena ebile tše dintši nna ile dang kgothatsa too much taba tša dintwa ka mo magaeng taba tša go tlhakana le maloi le malwetši kore ke dilo tše dintši ke di-experience-itše ke ithutile ke rutegile dilo tša go bušeletšana wa tseba go na le nto nngwe e ileng ka ithuta yona le yona nto ba reng ke letswa wa tswa ile ka ithuta ka letswa gore ke nto e sa lokang o se ka ralokela godimo ga letswa ntate Profo ka moo o boledišane le Kapi ke leboga le MCRS mo tsegile a letliša mo Profo nna ke sa le theletša ke le ka mo Erasmus Tlufu ke go theletša le o ile ko mokopane le ko diradiong tše dintši ge o ile ka tšatši la gago la maneno a gago ke tlhwa tsebe ke bula tsebe ke a lebelela dipoledišano tša gago le batho ba bangwe mowe ke kwa maele a lena gore a reng ke a bona dipoleke tše dintši e le gona o tsena ko gona a setho ba o tlhaloganye mara ba tla o tlhaloganya ba tla bona gore o tswa kae o ya kae o ruta batho kang thuto ya gago ke e kgolo kudu e feta le wena ka mokgwa o leng ka one ya go feta thuto ya gago ke e kgolo kudu nna o nthutile ene e mphile o mphile maele a gore ke phele jwang le baakhelwane o phele ka botlhale le batho ba bangwe o lebelele ba e leng ba o sepela ka mofase a maoto ba re go kitima go phala ko go nanya wa tseba le ge le boelantšha malapa le boelantšhitše malapa a mantši kudu ke gopola lapa le la o le boelantšha la ntate wa go dula ka mogare ga shopo a tlogetse lapa la gage a tsamaile kore ke yona thuto ama mo ile la ntia gore ke re ke eme ka maoto ka mogare ga ka mora gore ke le theleditše ke re this program ke program of the year is the program of the year ke program ya ngwaga e sa le re e thoma go ekwa jwale o tla ka tše dingwe tše dintši kudu ene se se nkgatlhang gore jwale o tsamaya dipoleke ka moka le diradio ka moka ge re bolela ka Prof jwale motho mongwe le mongwe a tseba re Profo ke mang batho ba bantši ba tseba re Kapi ke mang nna ke a le leboga ke re Diana Molomo ka mogola Erasmus Tlufu ka mo ke re ditebogo tšaka ke di lebiša mo lena nna ga go sa ne nto e nka tswang ka go kgopela thušo ko bathong ba bangwe thušo ke ikera ke dutse ke le mo godimo ampete ke itswere dinoka ke nki mo setilong ke theeleditše ke robetse ke kalame mo mpeteng ke kry-a thušo Prof
ga ke itlhoke gore nka tswa ka tlhoka ke kitima ke ebela le mekgotha bosigo le mosegare ko nyakana le dithuso ke di kry-ile le maele ke di kry-ile ke a leboga pele ya pele go lela godimo profo tlo tja baroka ke a leboga ka mo Erasmus Kutlifo ka mo ke re ke ena tanko Thobela re tsaya tse ko di-number tse ko di-Facebook mo go bolelang page ya Tate Moremi bolelang ka rating ya pitsa tse kgolo. Nna ke le Samora ke re pitsa tse kgolo re ipha nako ya tsona ra di utlwelela e fela go na le mo re sa feteng pila ore ke sa feteng pila ke ba le bothata ge e le gore batho e go tlile molli for example tla ke le for example ka molli o a tlileng o a beileng le seabe mo polaong ya motswadi wa gage ke beile concern the time le moraka ka studio because of go raka motho gore le go kgopela motho gore e ya mola reception o tla go hwetša ke kwele ka mokgwa mantswe a la tsuleng gore e tswa ka mo re tla go hwetša kwa receptioneng so e beile hash ene ga ya ratega so go na le mo gongwe gape mo e leng gore motho le mo gatelela ge le re motho le nkgatlhang ka nako gore le botsa motho gore a le botse nnete ko mathomo yes wa le tshwanetse re le botse nnete ga thoma but go na le samoe sa mogao mo e le gore le kgonara motho ene ke radio ya setšhaba ya community motho a kwa kusha ro ko koletse ke dimilione tsa batho so bianong ge motho a le mmotsisa question a tla ka answera ena e tsebang le re ga se yona it means gore re lena le tseba answera e le nyakang so bianong le nampe le thusa motho rena re le batheji re kwa ka re motho ola o tšhaba ka nnete go masa tšhabe ka nnete a le araba go ka mokgwa a tsebang a ka fetsa a le rile for example ka fetsa le go botsisa motho gore o bolaile mmagonang a ka fetsa a re ga re aowa le re o botsa maaka ena a ka fetsa a re gomme le gore a go bjago so nna mantswe a ka nene o ba ona o but up to so far you are sure ke kgatlhang ka mokgwa le thušang batho ka teng le mo e leng gore e nkgatlhang thata lena 100% ka lena ke gore ge le re motho le tlo mo thuša la tsamaya le mo thuša ebile le fa le feedback ya gore re thusitse motho bjang eo 100% ke ema le lena le yang kgatlha up to so far keep it up but tryang go socialize le batho ba gore motho batho ba tshwareng go tswana ba treateng go tswana o mo iske ya bata ba gore maybe o gana ka nnete la ba hash mo go yena thušang batho go tshwana and also re feedback ya gore le thušitse ngwana ola ba ba mo ka re ke tiro re thuele gore a sankela re feedback ya bona but Thobela ka pitseng tse kgolo le bolela le Jini Kamphela ke le ka mo Pretoria ha ke tswa ke le mapena ga mabusela mo Kopane Ntate Moremi le malome ka kapa ka pitseng tse kgolo di agametse pitseng tse kgolo di šhišemetse mentši ke ithutile le tse dintši ka mo pitseng tse kgolo ke ithutile go tseba gore ha o le motho o tshwanetse o phele o tlhokometse bophelo ba gago especially ka o phetha ditaelo o tshwanetse o phele o phetha ditaelo o tsebe gore dilo ka montle ke tse dintši ke experience tse ditokološi mathata a leng mo pitseng tse kgolo ke a mantši and a boima re thusile tse dintši la lena le thusitse batho ba bantši nna ke a thaba ke tshetse pitseng tse kgolo ebile ga ke dire phoso ke sa ka tsheletsa pitseng tse kgolo gore Ntate Moremi ke o fologa le ga gago ke atla ke a o tseba ke a fitlha ke phetha dilo tsa ga lena ka Ntate Moremi pholo nna ke bona ka mara motse wa ka ke bone pholo ke bone lesedi le gae ga motswadi ya ka mo Kopane ke bone lesedi ra thušega ka mananeo wa lena ke a leboga go bolela gantši e tla bona kry ke dire voice record e telele ke a leboga kgotsong to tša baroka o wa bolelang ke Papola ka Mothembisa ke rata go leboa lenaneo la lena la pitseng tše kgolo tharollo ya mathata go tloga mola ke sa leng ke thoma o itheletša re kgona go khumana maele re kgona o khumana tše di botse ebile re leboga ge le kgona go rarolla mathata a bana ba borena ka boikokobetšo pelo e telele le kgotlelelo setšhabeng ke re
le seke la fela moya o feleng o e ba jwalo lefaseng ka bophara. Modimo a be le lena a le okeletše a le fe maatla tlou tša baroka. Ke a leboga. Thobela tate Moremi le tate Kakapa. Ke mofia wa tswang ka motseng wa Pitiskrel A Hamasehla, o mong wa baburedi ba e leng gore ba lebelela show ya Pitseng tse Kgolo, Tharollo ya Mathata. And what I've learned ka this show ke gore e tloga e thusa ebile e tloga e fatlholla rena bafia, and e seng rena bafia fiela, but e tloga e thusa and kore e re bontsha gore mathata ha le hona ka lapeng a tshwanetse gore a rarollwe. Ka leboga. Thobela prof le Kakapa ya radio. Nna ke le Jaftas Thole ga ke 8 Flacht ga bota ke le theleditše ke le ngola Cape Town ka mehla lenaneo le ga le mphete le nkagile kudu mo bophelong. Jwale nna ne ke re swarang le tišeng le age malapa le thušeng le ba ba hlokang le nyakišiše se seng le se seng prof. Wa ka mokgwa o tshwereng ka gona go ya ka nna ke pitšo and is a calling go tšwa go Modimo. Batho re humane motho we baneng o tla re thuša maphelong a rena, ra be ra humana le motivation speaker e leng Kakapa ya radio. Se aga malapa, se tiiša malapa gohle lenaneo le a le mphete ke gola Cape Town, mara ke gapeletša gore data tša lenaneo le ke na le tšona. Ke leboga kudu lenaneo la dipitšeng. Tshwarang jwale bakgalabe. Thobela prof le Kakapa ya radio. Nna ke le Jaftas Thole ga ke 8 Flacht ga bota ke le theleditše ke le ngola Cape Town ka mehla lenaneo le ga le mphete le nkagile kudu mo bophelong. Jwale nna ne ke re swarang le tišeng le age malapa le thušeng le ba ba hlokang le nyakišiše se seng le se seng prof. Wa ka mokgwa o tshwereng ka gona go ya ka nna ke pitšo and is a calling go tšwa go Modimo. Batho re humane motho we baneng o tla re thuša maphelong a rena, ra be ra humana le motivation speaker e leng Kakapa ya radio. Se aga malapa, se tiiša malapa gohle lenaneo le a le mphete ke gola Cape Town, mara ke gapeletša gore
data tša lenaneo le ke na le tšona. Ke leboga kudu lenaneo la dipitšeng. Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela tharing. Pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka iri ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Dumela Prof le ka Kapa le bolaya le molepareneile go tswa gamphatlhetse. Ke nna o mongwe wa motheeletši wa lenaneo la lena wa Pitšeng tše Kgolo. Pitšeng tše Kgolo lenaneo le nka le rata 10 out of 10. Since ke thoma go le theeletša ke ile ka ithuta dilo tše dintšhi mo go lona. Ka ithuta le gore ge re le batho re kopana le mathata a go fapana, ene ke rata le gore Ntate Prof Moremi wa ba thuša batho ba batlang ka di-challenge tša go fapafapana. Ke re o ka re ka tšwela pele ka mmereko o dirang, o ka re badimo ba geno le modimo ba ka go fa maatla ka lebaka la gore always o phela o thuša. Ge re le batho re rwele boima mo maphelong a rena le ka malapeng a re tšwang ka re ona, mara o phela o thuša batho and you are there to listen without go ba judge, ene le a ba thuša a le ba felele pelo. O ya le ka nna le experience ya radio station ya lena le the way le handlelang ditaba ka gona in terms of go ba professional ke le fa 10 out of 10, le in terms of gore lenaneo la lena le tsamaiša jwang tshedimošo le go thuša batho le lona ke le fa 10 of 10. You are the best team ene tšwelang pele le go thuša batho le ba fa thušo ka lebaka la gore batho ba bantši ba thušega ene a go thušege ba e lego gore ba tla mo fela. Le rena ba re theeleditšeng o kgona go kgothatsa go tšwa go mathateng a batho ba bangwe gore aowa le nna ka tšatši le lengwe ke tlo kry-a thušo. Tšwela pele Prof Moremi, o ska ba fela maatla. Nako e nngwe you may receive the negative feedbacks but never give up. O phela o thuša bana ba modimo. You are there, o tla go thuša lefase. Batho ba bantši nna ke le tseba mo radiong, especially mo Facebook. Like mathata batho ba bantši ba batlang ka ona mo radiong le kgona go ba thuša ene la re fa le feedback. Tšwelang pele ka mmereko mo botse o le o dirang Prof. Badimo ka re ba ka go okeletša, ba okeletša le family ya hao, ba go okeletša le go dilong tša hao. Thank you. Tobela Ntate Moremi ka Kapa. Nna since ke theeletša Pitšeng tše Kgolo ke lemogile gore motho ka ntle le family a se selo. Motho go phela na nnoši a se selo. Motho go phela ka la modimo le gona a se selo. Mara ga ke re tumelo, re na le ditumelo tše different, mara ka go phela ka amen gona ka nnete shem a se bophelo, gobane modimo a ka se go fe se se leng gona ka lapeng. Modimo tlo go ntšha ka re ga mathata, mara ka se ntšhe se se leng ka lapeng se se hlolang mathata. Nna ke re ke kgopela gore le tšweleng pele ka mošomo wa lena o mo botse kudu Ntate Moremi ka go thuša batho ba e leng gore rena re le mathata a ditokološi, phofolo, dilo tše di tlang ka ga di tšang ditaba tša rena tše di rarelang ditaba di re theeletša tla di sa le gore o reka raka gomme a o e reke. Nna ke ithutile le go kwešiša gore motho ke le ema, motho ke go ema a emele bophelo ba gage, motho ke go feisa mathata a gage, motho ke go tšea maikarabelo. Ke fela ke re yalo Ntate Moremi le ka Kapa. Ke a dumedisa Dr. Moremi. Nna ke Radile Heni Mathebe Mondwane.
nna e re ke thome ka wena nna ne ke le motho e le gore lenaneo ntho e mutse ke utlwelela fela ge ke le ko gae ko Ntwane ka gore most ya rena kere re mo Gauteng re mo bekeng tse di fapafapaneng mo South Africa so ne ke utlwelela fela ke le gae I was not aware gore go na le ntho e na le audio mo re ka go utlwelela ko teng re le ko kgole le ko gae so he ke le gae one day during the week ka utlwa ka re marish batho ba bolela dilo tsa nnete and then ka rata gore pila nna ke motho e le gore mo culture ke a dumela I believe believe in our ancestors gore they exist le gore tshwanetse gore at least re ba direle dilo tse tshwanetse gore re ba direle yaaka ma-Africa but then ne ke na le problem e le gore most ya dilo tse ne ke di utlwa recently ka batho ba bang ba dingaka tsa borena ne di dilo tse di nkgatlhang and then di thomompha menagano e meng e seng e pila gore mara kganteng wa o kare this traditional healers ya rena o kare ya senyega e senye ke batho ba bang mola e le gore pila e me yona go fodisa batho kore ne ke losa hope mo dilong tse di tshwana anke ke ya ko I never even came mo pela ngaka but then ka itse gore ne ba thusha mara ne ke losa hope but then since ke thomo utlwela lenaneo le ke a bona gore I was impressed ka mokgwa ko go utlwa go bolela ka teng and another thing ke ratang ka teng you sound even educated gore ka utlwa gore no mara ka education ya thusha batho ba bantši se ke ba fele ba no gore ne motho maybe ke ngaka e tlogela go bohlokwa gore o tswetse thuto pele ka gore thuto ya go hlarolla le go bolela le batho kore go bula gore o be open kgone o hlalosetsa batho dilo ka lenaneo wa e bona so go bolela nnete I'm impressed ka wena ke a bona gore ke bona nnete and then ke rata ka mokgwa analyzang dilo ka teng le ka mokgwa o thuša batho ka teng ne ke dumang ka re modimo a ka le badimo ba ka re thuša ka mokgwa o ka re mangaka ka moka a ka tshwana le wena monna eso man le re thuše re berekeng re thušaneng la bona really I'm impressed mo e le gore a ke a le mphete lenaneo le these days ke phele ke le utlweletse gona mo Gauteng e ke tla ka mosaete ya ka Kapa mothola I wish taba tsa the guy is very reasonable and then wa ga man gore reasoning capacity la ga ka rata go bolela nnete yeah man kere keep it up guys tshwara bjabo you are doing the great thing for our community thank you hi profo ke re jana molomo mo Erasmus Tlofu nna sale wena profo le ka Kapa sale ke experience manane go a lena wena le kapi mo radiong ke theletša a nthutile dilo tše dintši a nthutile motho go bosane tša bele botho a nthutile ka ga maele a mantši kudu maele a go sekwane ka moga ya go kgothatsa malapa maele a go boelantšha malapa manyalo a thubegileng a bošelantšha batho ba ba thubelegileng ke manyalo batho bao ba lwalang profo batho ba sokolang ditaelo tša gago le tšona tšeo ba fa tšona maele a gago ga mmogo le maele a ka Kapa a dikgothatso maele a go boelantšha batho maele a go dia tše dingwe jwale le buile gape ka lemanoga le lengwe la go nyakiša batho manyalo bao ba nyakang manyalo le go ba kgothatsa gore ba kry-e manyalo le yona nto ke experience tše kudu kore le ile la tliša tlhatlhollo e kgolo mo matlhong aka ke fatlholile ke dilo tše dintši kudu ke ithutile ka tsona profo ge nka di bala letšatši le ka tlhabala ba la subela ngwaga wa thoma ba wa fela tše dintši tše ke ithutileng tšona wa tseba kore a ke tsebo le nka reng ke ya go leboga wena le ka Kapa tšeo le di diang mo radiong ga golo ke leboga ka Kapa motho mongwe ga ile a o dia gore o tle mo profo le Kapi mowe kore taba tša lena ebile tše dintši nna ile di nkgothatsa too much taba tša dintwa ka mo magaeng
taba tša go tlhakana le malwetši kore ke dilo tše dintšhi ke di-experience-itše ke ithutile ke rutegile dilo tša go bušeletšana wa tseba go na le nto nngwe e ileng ka ithuta yona le yona nto ba reng ke letswa wa tswa ile ka ithuta ka letswa gore ke nto e sa lokang o se ka ralokela godimo ga letswa ntate profo ka moo o boledišane le kapi ke leboga le MCRS mo tsegile a letliša mo profo nna ke sa le theletša ke le ka mo Erasmus Tufu ke go theletša le o ile go mokopane le go diradiong tše dintši ge o ile ka tšatši la gago la maneno a gago ke tlhwa tsebe ke bula tsebe ke a lebelela dipoledišano tša gago le batho ba bangwe mowe ke kwa maele a lena gore a reng ke a bona dipoleke tše dintši e le gona o tsena ko gona a setho ba o tlhaloganye mara ba tla o tlhaloganya ba tla bona gore o tswa kae o ya kae o ruta batho kang thuto ya gago ke e kgolo kudu e feta le wena ka mokgwa o leng ka one ya go feta thuto ya gago ke e kgolo kudu nna o nthutile ene e mphile o mphile maele a re ke phele jwang le baakhelwane o phele ka botlhale le batho ba bangwe o lebelele ba e leng ba o sepela ka mofase a maoto ba re go kitima go phala ko go nanya wa tseba le ge le boelantšha malapa le boelantšhitše malapa a mantši kudu ke gopola lapa le lao le boelantšha la ntate wa go dula ka mogare ga shopo a tlogetše lapa la gage a tsamaile kore ke yona thuto ama mo ile la ntia re kere ke eme ka maoto ka mogare ga ka mora kore ke le theleditše ke re this program ke program of the year is the program of the year ke program ya ngwaga e sa le re e thoma go ekwa jwale o tla ka tše dingwe tše dintšhi kudu ene se se nkgatlhang kore jwale o tsamaya dipoleke ka moka le diradio ka moka ge re bolela ka prof jwale motho mo le mongwe wa tseba re profo ke mang batho ba bantši ba tseba re kapi ke mang nna ke a le leboga ke re ke yana molomo ka mogola Erasmus Tufu ka mo ke re ditebogo tša ka ke di lebiša mo lena nna ga go sa nento e nka tswang ka go kgopela thušo ko bathong ba bangwe thušo ke ikera ke dutse ke le mo godimo ampete ke itswere dinoka ke nki mo setilong ke theeleditše ke robetse ke kaname mo mpeteng ke kry-a thušo prof ga ke itlhoke gore nka tswa ka tlhoka ke kitima ke ebela le mekgotha bošego le mosegare ko o nyakana le dithušo ke di kry-ile le maele ke di kry-ile ke a leboga pele ya pele go lela godimo profo tlo tša baroka ke a leboga ka mo Erasmus Tufu ka mo ke re ke yana tanko Thobela re tsaya tse ko di-number tse ko di-Facebook mo go belelang page ya Tate Morena bolelang ka rating ya pitsa tse kgolo nna ke le Samora ke re pitsa tse kgolo re ipha nako ya tsona ra di utlwelela e fela go na le mo re sa feteng pila ore ke sa feteng pila ke ba le bothata ge e leng gore batho e go tlile molli for example tla ke le for example ka molli o a tlileng o a beileng le seabe mo polaong ya motswadi wa gage ke beile concern the time le moraka ka studio because of go raka motho gore le go kgopela motho gore e ya mola reception o tla go hwetša ke kwele ka mokgwa mantswe a la tsuleng gore e tswa ka mo re tla go hwetša kwa receptioneng so e beile hash ene ga ya ratega so go na le mo gongwe gape mo e leng gore motho le mo gatelela ge le re motho le kgopere le nkgatlhang ka nako gore le botsa motho gore a le botse nnete ko mathomo yes wa le tshwantse gore a le botse nnete ga thoma but go na le samoe sa mogao mo e le gore le kgonara motho ene ke radio ya setšhaba ya community motho a kwa sharo ko koletse ke dimilione tsa batho so bjano ge motho a le mmotsisa question a tla ka answera ena e tsebang le re ga se yona it means gore re lena le tseba answera e le nyakang so bjano le nampe le thusa motho rena re le batheji re kwa ka re motho ola o tšhaba ka nnete go mma sa tšhabe ka nnete a le araba go ala ka mokgwa a tsebang a ka fetsa a le rile for example ka fetsa le go botsisa motho gore o bolaile mmagonang a ka fetsa a re ga re aowa le re gore botsa maaka ena a ka fetsa a re go mmele gore a go bjago so nna mantswe a ka nene o ba ona o but up to so far you are sure ke kgatlhang ka mokgwa le thušang batho ka teng le mo e leng gore e nkgatlhang thata lena 100% ka lena ke gore ge le re motho le tlo mo thuša la tsamaya le mo thuša ebile le fa le feedback ya gore re thusitse motho bjang eo 100% ke ema le lena le yang kgatlha up to so far keep it up but tryang go socialize le batho ba gore batho ba tshwareng go tswana ba treateng go tswana o mo iske ya bata ba gore maybe o gana ka nnete la ba hash mo go yena thušang batho go tswana
and also re fe feedback ya gore le thusitse ngwana ola ba ba mo ka re ke tiro re thuwe le gore a sankana re fe feedback ya bona but thobela ka pitšeng tse kgolo le bolela le Jenny Camphela ke le ka mo Pretoria ha ke tswa ke le mapena ga Mabusela Mokopane. Ntate Moremi le malome Kakapa ka pitšeng tse kgolo di agametse pitšeng tse kgolo di šušitše metse e mentši ke ithutile dilo tše dintši ka mo pitšeng tše kgolo ke ithutile go tseba gore ha o le motho o tshwanetse o phele o tlhokometše bophelo ba gago especially ka go phetha ditaelo o tshwanetse o phele o phetha ditaelo o tsebe gore dilo ka montle ke tše dintši ke experience tše ditokološi mathata a leng mo pitšeng tše kgolo ke a mantši and a boima re thutile tše dintši le thusitše batho ba bantši nna ke a thaba ke theetse pitšeng tše kgolo ebile ga ke dire phoso gore ke se ka theletša pitšeng tše kgolo gore Ntate Moremi ke go fologa le ga gago ke atla ke a go tseba ke a fitlha ke phetha dilo tsa ga lena ka Ntate Moremi Pholo nna ke bona ka mogara motse wa ka ke bone Pholo ke bone Lesedi le gae ga motswadi